Münake dostlar, ошентип сыйлоо аземи башталган турат. Карагылачы. Бүгүн биз башкача настрой менен келген экенбиз тилекке каршы. Түз эфир бул жерде интернет жай экен, түз эфирге чыгайын десек, камерага тартайын десең, биякта көрөрмандан милиция көп, мына карагыла. Бир нормальный жер жок. Командалар келсин, кайсы командалар калды? Мына ушундай болду. Карагылачы, мына жаңы ат майдан ушундай экен да. Азыр эми бул тактайларга эми убактылуу эле. Ушундайына коюлуп тур, биягына контейнер коюп тур. Ано пробканы карагыла. Бияга аяка чейин жеткен билбейм башын. Аягынан келип аяктан o yerde Poskay var. Poskay artık Poskay'ın mangday ekenden de çetkanda. Şurada Yaşıl petrolüm var şu an artık. Ana ki. Nazlı. Şartlırak para alçayım. Girgizer dedim. Ağrı türtüp, bir yeri türtüp. Kıskazı hiç dostluk bolğon jok ошолда калдырак аткан көч. Kaçtın bu arada? Aman duvarlar! Bak bu ucuzda içine! Anlayın. Bir hoş gerek olacak da şeyin içine çık. İkinci ligadan başladı dostlar. Rusya Federasyası'ndan gelgen, Rusya Federasyası Prezidenti Sergey. Здравствуйте, Сергей. Западневский, спасибо, конечно. Сергей, Çiftler mi? Ya koy tatlı olsam olur. Ya koy tatlı olsam olur. Tek ya kalka. Çok siz barsanız arkanızdan eldim markete tartı olayım demiş. Onlarla kurup tartı oluruz. Tıklar toz bulup durayım. Ligadan Silo Azem'in ikinci liga bilen başlayıverelim. En aldı bilen mıhtı. Ağırtma orta zaktan artarsan. Girvetkin. Dostlar, kardeş mıhtar kımağı. Kardeş, ikinci ligan ayıp odat hazır. Iyesi çakırıp koyalım. 5.000 som ortağı. Ötüş gereken nazikten bol baytma. Arka жағынан var ötüş. İkinci liga kardeş dostlar. Gel. Aynen Beknazar, Batken oblası, mıhtı. Beknazar dostlar. Tanıldım. Beknazar. Beknazar'a verildi. Bir yakta жүрген eken. Oo, tribuna жақта dostlar. 4-cü orundu bu. Akırın.
Karaşora komandası. Karaşora 4-nчи. Karaşora komandası. 4-nчи. Orun. Karaşora komandası. Öte oyun. Sınıfında. Baygesi. Atletbeydi, normalde. Sok. Cekemece köbesi. Allah rahmet. Ya yenmezsen en tatlı dostlar. Karaşora komandası 4-nчи. Orundan başladı mı? İkinci. Manas komandası. Talas Ovlası'ndan gelgen Manas komandası. Mustafa sen ne demiş? Talas komandası dostlar. Kayka gitti. Ha, buna Yersut'tan çıkan eken. Talas komandası. İkinci liganın ikinci orundan mestası. Eyleri Talas komandası. Ağılbüs komandası. İkinci liganın çempiyonları. Bay buyursa 9. mayda 1. ligada oyun gösterip başlayıp bular. Canek Bay siz de gelip koymayız mı? Mana ki, kutuda işte. Üçüncü oyun. Yeni son akçasının jeniyorlar. Şiş komandası. Legendalardan birinci oyunu. Yeni son akçasının jeniyorlar.
Birinci Liga. Mutlu Armağan'a kavurdu. 10 saygasını Mutlu'na Susamın. Mutlu oyuncuyu kaldırdı. Birinci ligadan. Dastan Islamov dostlar. Mana Dastan geldi. Birinci liganın mıhtısı. Oyuncusu. Barakallah, kutlu olsun. Mıhtı kalısı sağ dostlar. Bunlar komandası kaç yıl dayandı. Cengiz Barakan var. Üçüncü oyunu. 100 bin sonuna başlayacaklar. Karagöz'e komandası dostlar. Namus komandası. Senin toğluklar, bu oyunlarınızdır, yaş oyunlarınızdır. Anar ve Ulu Seyçek bakış, ünlüdüne çıkmaya kaldı bak. Hey Seyitbek, varsın mı? Anarbek, ikinci ligadan Anarbek, tamam mı? Anarbek onu seyitsek.
tigi atası elesini istiyorsun. Mına Seyitbek gelet dostlar. Kaçıp girdin? Söt kösürüz. Emi bu tarafa uçur, bana söylüyorsun. Götür öyle. Gösteretik en var ha. Sağ olun. Daha yapacaksın arkadaş. Maldan da olsun. Emi. Ana, Emi Jogorku Liga. Jogorku Liga'nın suylanıyeli. Mıhtıları çıktı Jogorku Liga'da dağı. Hazır mıhtı argımaktan başlayalım. Jogorku Liga'da dağı mıhtı argımak 10.000 so'm özünün cemçöğüne tav algan Dostluk komandasından Malış gel. Dostluktan direlli ola kalktırdı. Mıhtı argımak niyesi 10.000 so'm baygesi menen Jogorku Liga'dan mıhtı oyuncu olgan bu Kuşçuvay! İlgizulu Kuşçuvay dostlar. İlgizulu Kuşçuvay. Jogorku Liga'dagi mıhtı oyuncu deb topilgan. Jogorku Liga. Kuşçuvay 10.000 so'mdan baygeleri menen Kuşçuvay. Emi Jogorku Liga'ga çıkıp dağdagi igilikке жетишкен komandalarni ayta bereyim. 6-cı orundun iyisi olgan Bol Isıgata 70.000 so'm baygesi menen Isıgata komandasının ökülü. Ha var. Aybek barkan var. Aybek özüngene takşır alayım. Isıgata Чүй областынан, Чүй облыстық Көкбөрі Федерациясының президенті Айбекке тапшырдық. 5-ci orunda algan Jogorku Liga'da 70.000 so'm baygesi'nin İyilik komandası. Talas Oblası'nın iyilik komandası. Hiç kim yok mu? Ha var iken. Talas Oblası'nın iyilik komandası. 4-cü orunda neyisi algan 125.000 so'm baygeni koşa utup algan 4-cü orunda algan Muras komandası. Issikkol Oblası, Muras komandası dostlar. Muras, Issikkol Oblası. Öküllerden var mı? Kim var? Muras'tan kim var? Kim var? Issikkol Oblası. Muras'tan, yetekçilerden kim var? Yetekçilerge tapşırıp koyuz da bana. Hiç kim yok mu? Muras. Issikkol Oblası Federasyası yok mu? Issikkol Oblası. Kana. Vay gel. Almaz. Kolay bol. Ape 125 so'm berip atsa şaşpayсың da. Muras komandası dostlar 125.000 so'mdan siylanyp atat. Baygeli orundu jеңип algan 250.000 so'm baygesi menen koşa jеңип algan Sarızen komandası. Sarızen komandası. Чүй обласы. Sarızen. Jogorku Liga'nın 3-cü orunlarının iyisinden Kontay Gülapaz kapitan komanda. Ballar emi 12 günden beri oynamışlar. Çarçaştı. Çındığını aytmanda. Biroq oşoncha dagı son oyun görmözdüler. Ayağına tükengirdi, tik turdular. Aybek Mırza turun. Şuqoğlamarini. Bu tarixi üçün 2-ci orun Jogorku Liga'dagı 2-ci orunun iyisi olup 500.000 so'm baygesi menen koşa 2-ci orundu jеңип algan Bol Dostluk komandası. Kim var eken? Nurbek. 500.000 so'm bayga
Dostluk komandası emi oyun degen oyun. Ötkönde Oş Şergesinde nasıl Dostluk komandası aldı ele. Bu jolu ikinci orunga geldik. Astya'dagı oyunlar var. Astya'dagı köp taymaçlar var. Şintip ilgilik sportta ары бери жылып турат. Рахмат силерге, достук мыкты командасыңар. Эми жогорку лиганын баш байгеси биринчи орунду 1 миллион сом акчасы менен жеңип алган Ынтымак командасы. Так, ынтымакка мына төшкендилер ар бириңерге Сергей өзү тапшырып атат. Федерациянын президенти Рамис мырза тапшырып атат. Ар бириңерге төшбелги дипломдору менен Так, ынтымак командасы сүйөккө чыкпагы лазым. Ортого. Себеби бул формаңар жок бия. Бул эми массалык маалымат каражаттарына кетет эле да. Жетекчилерби? Жетекчилер бар. Жетекчилер. Тапшырып койгула кубокты. Рамис айдын тапшыр. 1 миллион сертификаты менен. Так, сүрөткө. Бұл жалпы азыр көре тұрған жерде жеңіштің дамышынсы, жеңішіңер құт болсын. Көрдіңер бе? Шынтып мықты ойнағандар ұтат албетте. Бүгінгі ұтыш сілер тарапта болды. Отыр. Так, қарап қойғыла. Тарихи ұшыр. Жақшынаға түшкен қарекет қыла. Кубок қолыңарда тұрат, сертификат дипломдар қолыңарда, төшпешілер төшіңөрді. Рамис, аға туаға, мұндағыла, лазы, 2 минут. Емі ұшындай өзгеше чөп бір болды. Албетте, мен чөп рашық мүдіреп, Маданият Малма спорт жана жаштар саясаты министрлигине улуттук ат оюндарын өнүктүрүү дирекциясына Көкбөрү федерациясына уюштуруучуларга силерге чоң рахмат өткөрдүлөр. Анда эмесе мен азыр ушу федерациянын президенти Көкбөрү федерациясынын президенти Рамис мырзага микрофон. Assalamu alaikum, урматтуу Көкбөрү уюлмандары. Бүгін баарыңыздарды Наурыз байрамыңыздармен құттықтаймын. 10 күндөн бери созулган жакшы оюндарыбыз Кудай буйруса эң жогорку деңгээлде аяктады. Баарыңыздарга ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Ушул оюнга көмөктөшкөн биздиге жардам кылган биздин мамлекеттик мекемелерге, президентибизге баардыгына ыраазычылык билгизебиз. Урматтуу мекендештер, ар дайым биздин Көкбөрүбүз үйгө турат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бардыңыздарды бүгінгі жаз майрамы, ел аралық Наурыз майрамы менен чын жүректен құттықтаймын. Бұйырса, быйылғы сентябрь айында көчкөндөр ойындарында биздин ойындардын командалары, спортчулары жана ошолордун арасында эң эр ойын болгон Көкбөрү oyununa албан ийгиликтерди каалап ошол жердин туусун бийик көтөрүп чын жүрөктөн тилеп кетмекчибиз. Ушул менен бүгүнкү Наурыз байрамыбызга арналган Көкбөрү боюнча oyunumuzu жабык деп жарыялайбыз. Анда эмесе, о жерге Ota kılıp koyalım. Gelinize. Amin. Bak karab kıdırdarı aydanıman yıldan esen olup. Şuntu bulutlu oyunlarımız örgünleye versin. Akşamında yigitleriniz kelebet oyunlarını kırmızı versin.
Buyursa mına бүгін kapsılatsanız prezidentimiz özgöçe bir жақшылыққа үйренге салып беруге başlап, мына жерде bir керемет учурду баштап кетти. Кудай кутулсын, аманчылык берсин. Элибизде өнүгүүлөр, мамлекетибизде өнүгүүлөр боло берсин. Buyursanız өздөр жылуулар болуп атат. Дагы көп ийгиликтерге жетели. Дүйнөнүн өткөн өзгөчө мамлекет болуп, ошол мамлекеттин ичинде улуттук оюндарыбыз толтуп турсун, өсүп турсун, дүйнөбүздү таң калтырып турсун. Аман болгула, ден соолукта болгула. Бүгүнкү жаз байрамыбыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Амин, жакшылык болсун. Мына достор, ошентип Норус турнири ушундайча жыйынтыгына чыкты. Мына могу жаңы ат майдандын жана ушул жерге кишини жолоктоп эми бүттү, убакыт бүттү. Бул убактылуу эле трибуна го. Мынакей убактылуу эле трибуна. Эми ушул жерге чоң ат майдан курулат деп атат. Буюрса эми ошондой эми капсула салынгандан кийин курулуп калсын эми. Капсулалар салынып эле атат. Ушул жерде бир жеринде достор азыр көрсөтөм. Ат майданын жанагысы бар да, сүрөттөрүчү. Кайсы тарабында эле. Ягында эмес экен. Mayağında hoş gerek, az görürüz. Şunday bulup eken, bunu elestettim mi? At maydanı qaraqla. Şunday. Oy, süretin görsem tüm ele uyalıp ketesin bu. Qaraqla şimdi onu. Oy. Diyaqda kanyuşkalar özünçe. Kanyuşkalar bulup eken. Maki. Mo tribunadan qarab qo'yla. Mana. Xudaydan bo'lib, son bo'lib бүтүп qalsa ekan ham. Qisqasi dostlar, ушул мага жыйынтыктоочу, анан сыйлык тапшыруучу Аземнен гана тарта алдым. Эрте менен келгенден баштап, жолдон баштап паника, ызы-чуу, пробка, бияка бар, мынакей, мына карагыла эми. Мондай бул жанагындай болот экен, жигиттер. Бул проект футболдукундай болот экен. Бул жагында дагы айлана трибуна. Айланасы трибуна болот экен. Сон болот экен да, моң карагылачы. Мынакей, бул сырткы көрүнүш экен. Мына карагылачы. Кудайым, ушундай болуп кетсе экен эми. Бул биякта башкача турат да, тиякта башкача көрсөтүп атат. Эмне кандай болуп атат, мен түшүнбөдүм. Бул башкача бул мындай экен да, жигиттер, мына карагыла. Биякта дагы өзүнчө мынакей. Мына көрдүңөр да. Могу чоң футбол, мини футбол деген сыяктуу окшойт. Биягында өзүнчө чоң трибуна бар экен. Бул болсо мындай. Могулар ат чабыштын бериплери, линиялары. Мынакей. Анан мына артында мына мини поле сыяктуу, жана башында көрүп өттүк го. Ошондой нерсе, өзүнчө стадион болот. Окшойт, стадион дейсиң, стадион окшойт, бу жерге казан коюп койгон. Жана башынан көрдүк го ошондой. Ошондой экен да. Ошол дагы эмне дейбиз достор, бул турнирде эмне жаңылык болду? Бул турнирде жаңылык Намыс командасы жогорку лигага чыкты. Ысык ата командасы түштү биринчи лигага. Экинчи лигадан Агылбирс командасы. Салам алейкум. Агылбирс командасы биринчи лигага көтөрүлдү. Мыкты оюнчу биринчи лигадан Кулмырза уулу Бекназар, биринчи эмес, экинчи лигадан. Биринчи лигадан Дастанов Русланов Дастан, ал эми высший лигадан Илисулу Кышыбай болду.
Мына көрдүңөрбү мынакей достор. Мыякта, буякта дагы турат. Күйөрмандан булар. Күйөрмандан дагы тартип сакчылары көп болду бүгүн. Пландагыдай иш кыла албай калдым бүгүн тилекке каршы. Мен күз эфир берем деп настрой кылып келгем. Келсе келе бияктан интернеттер таппай баштады. Көсөбай президент келгенге иши болсо же кандай болду билбейм. Андан кийин тартып баштады, бирок анда деле жакшы эмес да. Же киши көпкө ошон съемкага да кала албай калдык. Салам алейкум. Кандайсыңар, жакшы? Салам алейкум. Жолбош кандай? Охой. Айдай бер, болду. Айдай бер. Салам. Ошол достор. Неден деп атат элем, унутуп калдым. Анан дагы бир айтча кетчү нерсе, жогорку лиганы көрдүңөр да достор. Жогорку лига. Группага бөлүп туруп, биринчи, экинчи орунду алганы менен анан пресс кылып ойнотту. Ошондо бир оюн ашыкча ойноду да. Салам алейкум. Кандайсыңар, жакшыбы? Жакшы. Мынакей бул жагын дагы эле куруулар жүрүп атат. Ушул 200 канча гектар деди жалпы аянтын. 200 канча гектар. Эми бул жерде оюн талаасынан дагы башкача. Ошол эле имараттар ичинде жыл аттарды командалар кармаганга сарайлар. Кыскасы эми укмуш эми ал жагын элестетиш кыйын. Ал проект жөнүндө эми ошондой болуп берсе экен, Кудай буйрса. Жакшы ниет кылып тура берели. Шаша буша салынды да кыскасы. Негизи өзү бай Аккулада эле жыйынтыктап койсок сонун болмок да. Монай. Жака кел. Кудай буйрса эми 9 майда эми кандай болот көрөбүз эми. 9 майга эми жетишпейт ушундай эле болот да. Камерага дагы жакшыртып алган жокпуз. Ары тур, бери тур, короче, түтмөй. Ушундай экен да. Ничего эми кийинкилеринде билип алдык. Биякта да кандай движение кылышты. Кудай буйрса. Ошол достор, ассаламу алейкум анда барыңыздарга. Барыңыздарга ийгилик, аман эсен бололу. Орозо туткандар орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки 9 май турниринен жолуккунча